Достар, біз сөзімізге тұрабыз. Саатыбыздың соңында жақшы белектер болады дедік, сюрприздер. Андықтан дал ушул учурда назарыңыздарда Акку Бейтова. Жол көрөлү. Азаматсыздар, баракелді. Поклоны. Жаныңызда тұрып тұрмын, кетпей тұрыңыздар. Қашпаңыздар кеткенге. Аққу от десілі өчіп кетесіңер бе? Студиябыздан. Қош келдіңер, айымдар. Бір-бір-екі. Бар жақшы ба? Тамашалайым. Түсіне отамын, кестештер. Қош келдіңіздер алғач. Бір-бірден өзіңіздер танысыр өтсіңіздер. Аққу жаны дағы үшінші аққуды қойсы. Мен атым Наиля. Наиля, сіздікі? Қанекей. Алтынай. Жақшы, тобыңыздардың түзілгеніне мұна аз сіле болды. Аз болғанда қанша болды? 2 айдан ашып қалды. 2 айдан ашып қалды. Қантып бірігіп қалдыңыздар, іздешпей қаяқтан табыштыңыздар? Негізі кішінекей чағыздан біз чоғы билечбіз. Чоңы студент болып, студенттен бері билеп жүрөз. Чоғы әлі негізі 2 ай мұрын бір топ қылап шештік. Костюмдықтар абдан сонын екен, сіздерге көп жарашып тұрады. Жаңа идея кімге дайындық, костюмды қантып, қанша уақыттың ішінде тіктірдіңіздер? Негізі бұл костюмды этно заманбап стилінде тіктіргенбіз. Қырғыз костюмы десек та болады. Идея кімге дайындық? Идеяны өз негізі таңдағанбыз. Аққу би тобының репертуарында да қанша би топталып қалды багажыңыздарда? 3-4 биіміз бар. 3-4 би. Қырғыз биі? Қырғыз биі. Шығыш биі болса керек? Шығыш биі әлбетте бар. Андан кейін веерлермен. Испан би?
жок, испан бийи да эмес, бир кандай десем, Желдеткич. Бразилия тарабы. Карнавал темасында. Да. Эң сонун экен. Негизи жаңы бий тобун түзүп, ушунча бир чоң конкуренция убагында чындап сурулуп чыгыш үчүн сиздер алдыңыздарга кандай максаттар коюп жатасыздар? Талыкпай иштеп, ар дайым тренировка кылып дегендей. Ошо жаңы өзгөчө бир идеялар менен костюмдарды тиктирип. Күнүгө канча сааттан машыгасыздар? Күнүгө 3-4 сааттан. 3-4 сааттан. Азыркы учурда сиздин Аккуу бий тобунда канча кыз эмгектенет? Азыркы учурда үчөөбүз элебиз, бирок набор болуп атат. Буюрса көбөйөбүз. Канашай өзүңүздү сынап көрсөңүз болот, дагы бир Аккууга айланып кетсеңиз. Кабыл аласызбы негизи кыздарды эгер? Кабыл алабыз, ооба. Азыркы учурда кабыл алып атабыз. Канча жаштан өйдө? Азыр 17, 16, 17. Канашай болот экен сага. Негизи кандайдыр бир бий топто түзүлүп атканда өзүнүн бир алдына койгон пландары жана ошол эле учурда туруктуулукту жана мындайча айтканда бир ийгиликке жетүү үчүн принциптер болот эмеспи? Сиздердин тобуңуздарда кандай эрежелер бар? Чет мамлекетке чыгуу. Негизи эле кичинекей чагыбыздан чет мамлекетти көрүп жүрөбүз көбүнчө эле. Ошо басымды именно чет мамлекеттерге чыкканга деп. Көчөгөн сиздерге телефон аркылуу Аккуулар бизге келип кетиңиздер десе, ай, ушулда тамаша го, бул мындай розыгрышпы деп бирөөңүздөр айттыңыздар да. Жашооңуздарда көп болобу ушундай учурлар чалып алып? Жок, негизи андай деле болгон. Бирөөгө аябай көңүлгө тийген окшойт да бир биздин кесиптештердин бирөөсү. Бий тобунун аталышы кайсы жактан эмнеден улам келип чыкты? Бий тобунун аталышы негизи Аккуу деп өзү сымбаттуу кандай бир десем, кыргыздардын өзүнүн эле движениялары десем болобу. Ошолору Аккууга окшошуп, ошондуктан костюмубуз дагы Аккууга окшош. Эң сонун экен. Кыздар, чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым ийлеп бийлеп элибиздин көзүнүн жоосун алган бир топ номерлерди дайындап жүрө бериңиздер демекчибиз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Сахнанын үстүндө көл үстүндө кайкып гана учуп жүрө бериңиздер. Учушуңуздар бийик болсун, зоолуңар жоруласын. Рахмат Аккуулар. Биздин программабыз болсо улана берет алдыга карай. Алдыда жаңылыктар кызматты